hanga duniyaa tana gubbaa jirtu qabxiin shanan kun murteessaadha duba tokkoffaa hoggu gartee musiibaan takka si buute jecha kanarratti ifadhu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun abbaan sirraadu haati sirraadu ilmoon sirraadu rahimni sirraadu musiibaan si buute dukkaanni gubamu ooyiruun si harkabbatu oomishni ati eeggattu si harkabbatu jecha kanarratti ifadhu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yaa lammiitiya isiniin mokkoraaje musiibaa isin buusuudha ilmaan ati akkaan jaalattu isin jalaa oofuudha haadhatee ajjeesu abbaa kee ajjeesu hasaaraatiif irraa kuban qabne si fiduun isiniin mokkoraje rahmaan subhaanahu wa ta'aalaa obboleewwan kiyya ogguu musiibaan nama buute jecha kana tiifachuu qabda inni lammaffaadhaa obboleettiitiyya arraba kee tiifadhu hanga duniyaa gubbaa jira warra nama amatu wajji nama namatin warra nama arrabsu wajji nama arrabsin warra arrabni isaanii ajaa'u jira warra arrabni isaanii qoreedhaatu jira jara kanaa wajjiin hin laaqqatin arrabni lafee nama cabsaa beek diimaan kun ganaadha bofateenu ciniinuudhaaf ta'a waan nuti jenne waan nuti dubbanne rasuul alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa kun fuula isaa kana huuruu isaatiin ibiddani seena jennaan ni seena jeen ilmi namni ibidda galuun wooma diimaan kun oomishee je obboleeyyan kee hamma jiruu teetii arraba kana tiifadhu inni itti aanu obboleessa kiyya qabxiin sadaffaadha rabbii kee kanatti amani hamma jiruu teetii rabbii ruuhii xiyya tana duniyaa gubbaa fideetu isii tana razaquu firra qaayee ji rabbii kee kana amani mee rasuul alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa kun osoonii fi irkifannaa keessa shimbirru magee jira handasuma takka osoo irkennoo qabaattanii rabbitti rabbii sirra zaqaa jee hawaasa islaamaa rabbiin naaf kannaa mixiin beekiteeti ilmi namaa irra rabbiin naaf kannaa wallaa rabbiin naa kannaa yoo beeke namichi milkaawe qabxii afraffaadha rabbii kee kana dubbachuun lakkisin rabbii kee kana zakkaruun lakkisin haythu yaquulu azza wa jal fadhkuruunii adhkurukum washkuruu lii walaa takfuruun abuura dubbadhaa jaa isiniin dubbadhaa rahma galatanaaf galchaa nattiin kafrinaa jaa rabbi subhaanahu wa ta'aala zikrii tanaanii waan si jabaate rabbi sirraa kaas zikrii tanaanii obboleewwan kiyya haxira kee gartee ummata keessa facaasa kanaaf arrabni keessan zikrii irraan goggoginiin dhaamsina ammachuu barbaada qabxiin xumuraa du'a yaadachuun dagatin rasuul alayhi salaatu wassalaam udhkuruu dhikra haazimi lazzaat isii mi'aa jiruu duniyaa tana murtuu taate yaadadhaa sanduu obboleewwan sababaa du'a dingataatiin nama meeqa akka geeffame arra du'a ogguu dubbatan namni ni jibbaabe furmaanni du'a jaalachuudha obboleewwan akhiraadha guyyaa kophaa kee duutu saniif qophaa'u yaadadhu